Hello Dolrog, noro tang sajak jang regular blog to nai hinai hyper na actually possible nang liya bumang mani siming mana as time liya blog ro khanya ni hyper ang je mansang noro bai 3 days gap khai ang noro ni bagai blog sanam nai ge tinge phung obu sanya chere no fresh ng ripai ka chere chui ba pai ka ge ani husband to binang thangja Inge tahu kan roti khai to mani abang nor besar kene puri khai mata inge fung ke kusu puri roksa sa kudo cha baita inge ang tabna no funu kana joto da regular funu mai ai pana je kise misa ang samu khai mana abnor bang share khai ta Inge ora ke ko thok tung to ka inge roti rok tang sapi ke ko nyai ready ro jon beli pe inge cha bo ready no inge ora ke ko ma dal song to ni ka dal ni logi kalo bazar song to ni mai ka nga mai mui to joto na ready na nga tabu just cha banyang na bagai oro ruti shana nai tong ta fung no ke mane tamro bai cha no bishi thokjak comments kai sabadi nge chin logo hinge mane regular no ati 3 days ro 2 days ro gap ungo ai no cha bai hinge chin logo puri ake ata amorong no bishi khaija jakuta hinge ration of moidari tong hinke ba moida na har mani abo waste thangani hingai actually ang khaya ke chinno go khaija ne kri do am bagai ang no maximum ma khayo the maximum time ge ko non account ke phone tong do basung khano tisa non account khai chadi ora Anak ke video ro khanya keri do hinke mane jepro khorsa ko just one activities khai to te ma se video khanya ke te easy ngo kan video kha ngama khayo jepro husband tonga pro husband te sim se khayo tabu ta husband bi nang thangja nije no video khanya ni ekdom beja aba non be ang khai to bunai di hinke ko puri to khaibe ka puri khai marang ko tau ke ang cha sinai tabu roti cha hinge biscuit bang kisa regular to ni o miracle biscuit na gai ko chaka di mama di tupi tup cha mama ke tupi si tup cha hinge ani baby hinge tabu mane busu bo mirik sana hamya thamji bo to mani borna su thamji khai ke samya emna ambu kisa thamji dong do hai pana ase boya ta gani baby ke chere su kam spin thamji bang man nai ke di Oma hinge ani baby ni piggy bank chicken sa 1 year kanai tabu gya February 1 year kanai amu podabil mela paitu mani jepro ang pregnant afro apono jewan suma hengli anga sa kwama savings khanya hin tomani khaimali atam hinge nor dojan semana school phangli hinge tuitions rok kari ka hinge hauni bagino income asuk engli ata ke je kisa misa man mane apno na tab dawo और हिंगे चेरेने किसा रकरी तनिहा रूम बिसिङाव मां तंना सेले जाकसुको हिंगे आरो फादार किसा चाताय बउनाय आनो फैन तनिउनाय फैन किहा सारि तनिका जेराय माने तोर रूम बिसिङाव तंना सया अंग्रे रक्सिं हाजुवा फादार मा अंखना हिनो बेरायना मा हिंगे आरो खाय गदाबा फुंनि माइजाना बागै रेडी पियास कथं सावां Kedal ro ang tubi pai kha ang ani baby na butukri dikha ang bono muthuri borikha ge ta kha ang bin logi kisa thunai ta es khanyai ta bu kisa और हिंगे ani baby thui tonga actually boda thui pai hinge mane aram na ja bagai thu ani husband hinge asamo thangmani do slate exam ni certificate na thangmai bo pasang mani ta abni certificate na thangmani naigere asam ni goyam sibun do te ko no phana tuya kon phan tuya inge birphang sati mela thangmani ma bayani ko husband naji tam tukha aru sajani ke ma hinge samaro aram na so to mane chana rok ta jilebi ro mela ni jilebi busu thong no ro minge ko ma chobro to khai ro tukha ora nor bang share kai tango bin nana tam tukha amake bini
nana kasarta iko amo khorgus tuiri phayo hinge oroni ma hinge go putla pairi phayo go balloon khatano nukhana ombai ki tinta balloon pai khadu kaisa ke kaki bo bakri khai go balloon kan jera sa hamza go phati bo thangbayo aske phati thangbayo sana hamya hinge ombai ki tinta balloon ka ombo phatin thanga already hinge diboro hinge naidi ko ma arompo kedo tangai nai hinge angka semang ala hintomani mojobo mangka sadro pung thanga naidi norokbo sarik jora hinge baji bai job card ni bagai photo pujana hin thang tala yesang itu kaple angmu phogya ka moke horo ani husband sopaika naidi gas undolo normal chikon mikon block hanya share khena